hai manaje ting choma I zai hai manaje Zeme man sage klum zai yawang remna na mai pai ke zing kai ke chum kum chang na jang kai ke na sumai ting chogu Zeme man sa Zeme kone hai mana hange pogai dera dele Zemna me chang mene zai klo hai mene hadui te zeba me mahurge ngeu ki bambe Meliki ngeu ki Chiku Nala River ge stone mining te zeting chu phung be bzigine Zeme student union Assam me bone Haflong South district ge sampe chiga je peze close stone mining te zeting chu phung zebam ze ten saura hange rang changai de leje sale za aipo Meliki ngeu ki ze mahurge hadui dun chi lang zai hadui du idu ilang bengeu ki ke sang kerun leje kachule za aipo ngeu ki gine zemna me teuga zai sakai bigine pnui su ibrun mak za ka ona za hadui rigrame kara me du pnui su ileje kachule aipo Meliki ngeu ki hadui ze kade tum ku hu mene loke ze mahur dautu hoza za constituency ka cham bige hadui ze loke ko leje chirun mak za north Kachar Hill Autonomous Council ge zemna me chang me zai klo hai mne aipo be ngeu ki go duize teu ko leje sale zai Zeme student union Assam go president Ilyas Pen mene sa za chipo be area ge zemna me hadui teu ga lu ze ring ze bam be zai mi pum sakhang ge I ze bam be bnai hadui chi lang be ngeu ki za chi Meliki ngeu ki run na ko leje ka chule zai pa na sa za klo hai mne zai zemna me chang mene chipo Meliki ngeu ki gine hadui teu lu ze mikring me I zai mi pum sak I ze bam zigene chipo be ngeu ki gine ting chu lu ze phung ze bam be ndeu ga ma teu du lun ra ma leje ka chule zai chipo ngeu ki ze mi po mi pai tingene du hadui ibe bna hadui kan chi be sa te ze bam ko leje ka chule zai chipo ngeu ki ke gap ne bam ze mi hai mena ne hnum teu ko ze bam ngeu ki de leje ka chule chipo zigene chipo ngeu ki ge ze hadui ga di zai ar hei chu daira ma hange lungka harebe changu de le anui Zemeram plui ibes du teunsian ra hange lunchi lak leje Zeme student union Assam gu president Ilyas Pen mene sale chipo zigene Zeme student union Assam me bone chipo Meliki ngeu ki ge ting chulu ze phung ze bam ze close teun saura ba hangene NCL Autonomous Council Chief Executive Member Debolar Gorla sa ze samrolu ze memorandum ze pe changai de leje ka chule zai Zeme student union Assam gu ta ki office lamgina sampe chigai bize nangnui hai mana soge rangai dera dele pedeuzna kumchang na jang kai kana lohim remnge benel conference kam youth festival hezing kaimnge nang kai sro kru ke kumchang na jang kai kana mahorgina bamra gu program committee bamra beting hange hezi kreskui kapai ke kumchang na jang kai kana mahorgina bamra hange rehe gai dele khagna petausia bezigine teun sau gai luze hezi himre ke kapai ke kumchang na jang kai kana sumai gine bamra hange rehegai kakadai de leje ka chule chida ze Zeme student union Assam ge tape teze bamme office bureau advisory board executive member former leader program committee go convener dnai co-convener unit president na secretary zai action committee member nangnui haim na je mitaming khan chokbe sauze committee ge wangai kam gar hange haim na je aigine rangchigai dele zai aipo program committee ge meeting agenda rame pihi gun kize hikira brame misonga zela muile chipo zikene nangmaning iberame committee ge wangje sagaira program ge tegut kara kaisi gara ibrame leisina me hange petau dibe item rame nang dagene ngau gulebe hagui zela muile chipo zikene ZSUA gu tape office biral changje bamlena haimna je wangai kam gara hange hagui zela muile chida je haimna aipo program committee je plui izate kyuchil ra hange anui pe tingwang daga klum togai jebam kele nangnigo kango bepe benai sampe chigai bepe Mr. Ndre lakpe daime apumbe general secretary Zeme student union Assam zai Korea ge degene wangza India ramge lungza Korea me kanang bleine India ramgene tete zabam bepe bizi changje bogne Mizoram pe member of parliament Rajya Sabha Vanlal Venaze hedaugai dile je ka chule zai chiga chengje bog banai Vanlal Venane kekeze hedaugai bige ha kolam ge zai lesi ke tete ti bilam ge zai cultural migu haza silam ge kekeze paugai dile je ka chule zai chiga pnaine sa za Korea country banai Mizoram state je ha solung hang ge kekeze suike lungke teuchira corporation teuchira hange pnai neh guileje samsa gaidele
Zain maik pai ke zing kai mendai kum chang na jang kai kana sum mai ge ze Ukraine me go gedai pi pen chi gai be Russia me dagne freedom ngolu ze Independence Day ka hangi be mai dele ai gum be mai Ukraine me go Independence Day ma ge Russia me pnu ne kaning ge hre gyu dai ze civilian ze public jang gi dai ze government me go building ra me ze teun siara hange ning be bi ge ne US me ne Russia me ze warning pe gai dele za US me ne sa ze Ukraine me go Independence Day ze Russia me ne Ukraine gedai su ge ze hre te ge ze ting kum pam pi ke suruk chang dele ai gum be mai ge Moscow Russia me ne Ukraine ge gathering te ze hangi ze Independence Day ka hangi be mai ge civilian me ze ngi gyura hange hanum gai le ze sale za Russia me ne Ukraine gedai Independence Day mai ge ngi gyura hange sa gai ge US me ne pni ze warning pe gai be bizi ge ne Russia Moscow me ne sa dai ze Ukraine city ge US citizen me bam ze biara hange rangai blo ze acheu ze rangai dele The India Ramgo Defense Minister Rajnath Singh ne Tashkent Uzbekistan ge SCO Defense Minister je hadauze meeting te ge range wangchangai je lamui dele je kachule zai chige India Ramgo Defense Minister Rajnath Singh ne Uzbekistan kya wangbege Uzbekistan go Defense Minister Lieutenant General Bakoder Korvanov je ngoloze bilateral meeting je te gole je salai Zai misui siab sam North East State Mizoram Champai District ke chipau ne pachape peting kumkum skui ko ze lakcha ni le je sale zai ai ze kakle be zai kakbok ba pe ze Mizoram Gurklo Champai District ne le je kachule chipau zigene Mizoram Champai District gu police maramene chige chipau pakti be ze pachape ze lakcha kalu ze pakti be ze case file te galu ze chuna pe ze lal le je sale Zai India Ram Himachal Pradesh ge chuna ting ruite ze bam zigne zemna me chai di be plan hai haina ze hang hadai skui me chai de le ze ka chuli za Himachal Pradesh ge zemna me chai bi ze road accident ram ge ne chai be ma za ka ne ting rui bi ne dui nai be ha dui lo be me be za himbang ram ngai ke ze pni ze da be za ting chur me ngai ke ze pni ze to bi ne zemna ram me chai ble ze ka chuli za Himachal Pradesh go government me ram ne chuna ting ruite ze bam ge ne public me ram Gumrame lunghare sangze bam di bizigene rangkang plane toni bze krol changke ze hai chumze himre sna to changdele ze ka chule za Himachal Pradesh ge tingrui bigine zemna me chaikang kibze mandi gine chaingki lang le ze ka chule mandi gine mina hanga dai ge chume chai di dile za Simla gine mina hang himre zai kulu gine mina hang himre kuna zai chamba gine hang himre zai kulu gine kai kana zai una gine mina hang kai zai sirmor gine mina hang kreus kui zai solan gine mina hang kreu kuna zai Bilaspur gine mina hang kreu ke plan hai mina hang hai na ze hadai skui me chai changdele ze ka chule zai chige zemna chai ge mbang ne beke ze dapche me ze mina hang himre me dai ze dapche dele zai pakna ge tingchu ne to chame mina hang kreu skui me zai hadui di ze ngeu ki hadui di blunge ngai ke ze chai di be mina hang kai sna me zai hadui lo be hadui nai be gine mina hang hadai ket me zai peting sia ze tingri kan chi be gine mina hang khai ke ze kreu skui me chai le ze ka chule zai chunare changba Himachal Pradesh ge ka Zeme mina hang haim dai za daim dai me zam zela muile za che mina hang kreu me takai di bam chi ma ze pe lag zela muire le ze sale ai gene na mai ka pai ke zing kaim dai kum chang na jang kai kana sumai ting chogu Zeme man saloi gai dile pi gai ni me jang king gai nim le ni ze tod le zai haim na ze he gi gu Zeme man sadu pi gai ra hange kyam gai dile